Agasamsamit panagalit ken pamatenggan kanayon naragsakrik na ken upanan di na pay kaya mayadayo ken bakit na no naglabas mano natawen pa nagdenada nilalaki kaslay suntay mauman aglalo numalot tunti barkada na agsapon dun sa bali babae apang ragsakan na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpaliwen na ka agsipot-sipot ka manunurumar ka ni bakit mo baka suruten na ka amangan no dimto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten manong baka na'y tako pagkat puten na Itawen na nalaglabesen ngem 40 itirik na agsublik kaban banwagan na agsapulen babae akalaslas na sa bali aputahe iti kung kunana nung nagsasarak da iti barkada na at dalata ti babae ti tungtungan dan kansyawan da tay kadwadawan haramid na kapoy kanat lalaki nga awan ti chicks na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpaliwen na ka agsipot-sipot ka manunurumwar ka ni bakit mo baka suruten na ka amangan no dimto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten manong baka na'y tako bangket puten na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpaliwen na ka agsipot-sipot ka manunurumwar ka ni bakit mo baka suruten na ka